Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dobrodošli u 23. dio knjige Život Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Autor knjige Hazreti Mirza Bašruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih II za Ahmadija muslimansku zajednicu. Ovaj dio započinjemo pričom posljednji hadž i hudba časnog poslanika. 9 godina poslije hidžre poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao na hodočašće u Meku. Na dan hodočašća primio je objavu koja je sadržavala poznati ajet Kur'ana koji kaže: Danas sam ja za vas usavršio vašu vjeru i upotpunio svoju blagodat prema vama i izabrao sam za vas Islam kao vjeru. Sura 5, ajet 4. Ovaj ajet je zapravo značio da je poruka koju je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenio od Boga i koju je riječju i djelom objašnjavao sve ove godine dovršena. Svaki dio ove poruke je bio blagoslov. Ova sada savršena poruka utjelovljuje najviše blagoslove koje čovjek može primiti od Boga. Ova poruka je sažeta u imenu Al-Islam, što znači pokornost. Pokornost je religija muslimana, religija ljudskog roda. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je primio ovaj ajet u dolini Muzdelifa, gdje su se hodočasnici okupili. Vraćajući se sa Muzdelifa, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zastao na Mini. Bio je to 11. dan mjeseca Zulhidže. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stajao pred ogromnim skupom muslimana i održao je govor, poznat u historiji kao oproštajni govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tokom ovog govora je rekao: O ljudi, slušajte me pažljivo, jer ja ne znam hoću li stajati pred vama ponovo u ovoj dolini i obratiti vam se kako vam se sada obraćam. Vaše živote i vaše imetke Bog je učinio zaštićenim od međusobnih napada do sudnjeg dana. Bog je za svakog odredio udio u nasljeđu. Nikakva oporuka sada se neće priznati koja je štetna za zakonite nasljednike. Dijete rođeno u bilo kojoj kući smatraće se djetetom oca u toj kući. Kogod osporava roditeljstvo tog djeteta bit će podložen kazni po zakonu Islama. Svako ko ovo rođenje bude pripisivao nečijem drugom ocu ili lažno bude tvrdio da je neko drugi njegov gazda, Bog, njegovi meleki i cijelo čovječanstvo će ga proklinjati. O ljudi, vi imate određena prava prema vašim ženama, ali vaše žene također imaju određena prava prema vama. Vaše pravo prema njima je da one trebaju živjeti časnim životom, da ne prihvataju puteve koji mogu donijeti sramotu mužu u očima ljudi. Ako vaše žene ne budu živjele prema ovome, onda imate pravo da ih kaznite. Možete ih kazniti nakon što bude provedeno istraživanje od strane nadležnog organa i vaše pravo da kaznite bude potvrđeno. Čak i onda kazna u takvom slučaju ne smije biti vrlo oštra. No ako vaše žene ne učine takvu stvar i njihovo vladanje nije takvo da donese sramotu
njihovim muževima, onda je vaša dužnost da im osigurate hranu, odjeću i sklonište prema vašim mogućnostima. Zapamtite, uvijek morate prema svojim ženama postupati lijepo. Bog vam je povjerio dužnost da pazite na njih. Žena je slaba i ne može zaštititi svoja prava. Kad se oženite, Bog vas određuje čuvarima ovih prava. Vi ste svoje žene doveli svojoj kući po Božijem zakonu. Zato ne smijete povrijediti povjerenje koje je Bog dao u vaše ruke. O ljudi, vi još imate u svom posjedstvu neke ratne zatvorenike. Ja vas zato savjetujem da ih hranite i odjevate onim što vi jedete i odjevate. Ako oni učine išta pogrešno, što vi ne možete oprostiti, onda ih prodajte nekome drugom. Oni su Božije sluge. Nikada im nemojte zadavati bol i teškoću. To nije ispravno. O ljudi, ono što vam kažem morate saslušati i zapamtiti. Svaki musliman je brat drugome. Svi ste jednaki, svi ljudi kojoj god naciji ili plemenu pripadali i kakav god položaj u životu imali, jednaki su. Dok je ovo govorio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je podigao ruke i sastavio prste jedne ruke sa prstima druge i onda rekao: baš kao što su prsti ovih dviju ruku jednaki, tako su ljudi jednaki jedan drugom. Niko nema nikakvo pravo, nikakvu prednost nad drugim. Vi ste kao braća. Nastavljajući, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: znate li koji je ovo mjesec, na kojem smo mi mjestu? Znate li koji je danas dan? Muslimani su u odgovoru rekli da znaju da je sveti mjesec, sveta zemlja i da je dan hadža. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: baš kako je ovaj mjesec svet, ova zemlja sveta i ovaj dan svet, tako je Bog učinio svetim živote, imetak i čast svakog čovjeka. Uzeti život bilo kojeg čovjeka ili njegov imetak ili napasti njegovu čast nepravedno je i pogrešno, kao i povrijediti svetost ovog dana, ovog mjeseca i ovog mjesta. Ono što vam ja danas naređujem nije namijenjeno samo za danas, to je namijenjeno za sva vremena. Od vas se očekuje da to zapamtite i da postupate po tome dok ne napustite ovaj svijet i dok ne odete na drugi svijet da se sretnete sa svojim stvoriteljem. U zaključku je rekao: ono što sam vam rekao trebate prenijeti u sve krajeve svijeta. Možda oni koji me nisu čuli bolje postupe od onih koji su čuli. Poslanikov govor je kratak sadržaj cijelog učenja i duha Islama. On pokazuje koliko se poslanik brinuo za dobrobit čovjeka i mir u svijetu. Također pokazuje koliko je brinuo za prava žena i drugih slabih. Poslanik je znao da je njegov kraj blizu. On je od Boga imao nagovještaje o svojoj smrti. Među brigama i nemirima koje je pokazivao bio je odnos muškaraca prema ženama. On je brinuo da ne ode sa ovog svijeta na ahiret, a da ženama ne osigura položaj koji je po pravu njihov. Od postanka čovjeka žena se je smatrala robom i služavkom muškarcima. Ovo je bila poslanikova prva briga. Njegova druga briga je bila za ratne zarobljenike. Oni su bili
bezpravno zatvarani i tretirani kao robovi i izvrgnuti okrutnostima i prijestupima svih vrsta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je osjećao da ne smije napustiti ovaj svijet, a da ne osigura ratnim zatvorenicima prava koja su u Božjim očima njima pripadala. Nejednakost između ljudi također je tištala poslanika. Povremeno su razlike bile toliko naglašene da se nisu mogle tolerisati. Neki ljudi su bili uzdignuti do zvijezda, a drugi ponižavani do krajnosti. Stanja koja su pridonijela ovoj nejednakosti doprinijela su stvaranju nepomirljivih proturječnosti i ratu između nacija i zemalja. Poslanik je također mislio na ove razlike. Ukoliko duh nejednakosti ne bude otklonjen i ukoliko stanja koja navode jedan narod na poseziju za pravima drugih i na napade na njihove živote i posjede, dakle ukoliko ovi uvjeti koji postaju neobuzdani u vrijeme moralnog propadanja ne budu uklonjeni, mir i napredak svijeta ne mogu biti osigurani. On je mislio da čovjekov život i čovjekov imetak imaju istu svetost koja pripada svetim danima, svetim mjestima i svetim mjesecima. Nijedan čovjek nikada nije pokazao takvu brigu i staranje za dobrobit žena, prava slabih i za mir između nacija kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nijedan čovjek nikada nije učinio toliko koliko je poslanik da unaprijedi jednakost među ljudima. I nijedan se čovjek nije toliko brinuo za dobro čovjeka kao što je on. Iz ovog razloga žena u islamu do danas ima pravo da naslijedi imetak. S druge strane, Europa je do ovog stepena došla tek oko 1300 godina poslije dolaska islama. Svaka osoba koja uđe u islam postaje jednaka sa svakim drugim, bez obzira koliko je nerazvijena nacija iz koje dolazi. Sloboda i jednakost karakteristični su doprinosi islama civilizaciji svijeta. Shvatanja koja druge religije imaju o slobodi i jednakosti daleko su iza onih koje islam propovijeda i praktikuje. U muslimanskoj džamiji kralj, vjerski vođa i običan čovjek imaju isti položaj. Nema nikakve razlike između njih. Na mjestima obožavanja drugih religija i drugih nacija ove razlike postoje do danas, iako ove religije i nacije tvrde da su uradile više nego islam za slobodu i jednakost. Na putu natrag poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ponovno obavijestio ashabe da se njegova smrt približava. Rekao je: O ljudi, ja sam čovjek kao vi. Uskoro mi možda dođe izaslanik i ja ću morati udovoljiti pozivu. I onda je rekao: O ljudi, moj dobri i milostivi gospodar me je obavijestio da poslanik živi polovinu vijeka prethodnog poslanika. O moji dragi ashabi, ja moram odgovoriti Bogu i vi ćete također morati. Šta ćete onda reći? Na ovo su ashabi rekli: Reći ćemo da si dobro dostavio poruku islama i da si cijeli svoj život posvetio služenju vjeri. Ti si imao najsavršeniji osjećaj za dobrobit čovječanstva.
reći ćemo: Allahu, podaj mu najbolje nagrade. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao: da li vi svjedočite da je Bog jedan, da je Muhammed njegov rob i poslanik, da su džennet i džehennem stvarnost, da je smrt stvarnost, da postoji život poslije smrti, da mora doći sudnji dan i da će svi mrtvi biti uzdignuti iz svojih grobova, vraćeni u život i okupljeni? Da, rekli su ashabi, mi svjedočimo svim ovim istinama. Obraćajući se Bogu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ti također budi svjedok ovome, da sam im ja prenio načela Islama. Poslije ovog hodočašća, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se posvetio poučavanju i obuci svojih sljedbenika, nastojeći da podigne njihov moralni standard i da popravi i oplemeni njihovo vladanje. Njegova smrt mu je postala česta tema i on je muslimane pripremao za to. Jedan dan, ustajući da se obrati vjernicima, rekao je: danas sam primio objavu. Kad dođe Allahova pomoć i pobjeda, vidjet ćeš ljude da u Allahovu vjeru u skupinama ulaze. Veličaj sa zahvalom gospodara svoga i traži oprost od njega. Sigurno on mnogo prima pokajanje. Sura 110, ajet 2-4. To znači da je dolazilo vrijeme kad će se uz Božju pomoć mnoštvo pridružiti vjeri Islam. Onda je dužnost poslanika i njegovih sljedbenika da hvale Boga i mole ga da ukloni sve prepreke na putu utemeljenja vjere. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u ovoj prilici upotrijebio parabolu. Bog je rekao jednom svom robu: ako želiš, dođi meni, ili možeš ostati još. Taj Božji rob je rekao da više voli da se vrati svom gospodaru. Ebu Bekr radijallahu anhu je bio među prisutnim. Slušao je ovaj poslanikov govor i počeo plakati. Drugi ashabi koji nisu dublje mislili o onome što su slušali, čudili su se zašto Ebu Bekr plače. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio o pobjedama Islama koje dolaze. Omer radijallahu anhu je pogotovo bio ljut na Ebu Bekra. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je davao radosne vijesti, a ovaj čovjek plače. No samo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem razumio šta se događa. Mislio je da ga je samo Ebu Bekr radijallahu anhu razumio. Samo je on shvatio da su ajeti koji su obećavali pobjedu također nagovijestili poslanikovu skoru smrt. Poslanik je nastavio: Ebu Bekr mi je veoma drag. Da je dozvoljeno voljeti nekoga onoliko koliko volimo Boga, ja bih tako volio Ebu Bekra. O ljudi, sva vrata koja su otvorena prema džamiji trebaju od danas biti zatvorena osim Ebu Bekrovih vrata. Nije bilo sumnje da je ova zadnja uputa predskazivala da će poslije poslanika Ebu Bekr radijallahu anhu biti prvi halifa. Da predvodi vjerne u namazu, treba će doći do džamije 5 puta dnevno i zato treba držati otvorenim vrata svoje kuće u džamiju. Nekoliko godina poslije toga, kad je Omer radijallahu anhu bio halifa, pitao je neke od prisutnih o značenju ajeta kad dođu Božja pomoć i pobjeda. Očito se sjećao okolnosti u kojima je poslanik
poučavao muslimane ovome i ajetima koji slijede. Sigurno se sjećao da je tada samo Ebu Bekr radijallahu anhu razumio značenje ovih ajeta. Omer radijallahu anhu je nastojao ispitati muslimane koliko znaju o ovim ajetima. Oni ih nisu uspjeli razumjeti u vrijeme njihove objave. Jesu li znali njihovo značenje sada? Ibn Abbas, koji je sigurno imao 10 ili 11 godina u vrijeme njihove objave i koji je sada imao 17 ili 18 godina, javio se da odgovori. Rekao je: O Amirul Mu'minin, ovi ajeti sadrže predskazanje o smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je poslanikov posao završen, on više ne želi živjeti na svijetu. Ovi ajeti govore o predstojećoj pobjedi Islama. Ona ima tužnu stranu, a to je skori odlazak poslanika s ovog svijeta. Omer radijallahu anhu je rekao: istina je, i pohvalio Ibn Abasa za njegovo razumijevanje. Stigli smo do kraja i ovog videa. Hvala vam na pažnji. Do sljedećeg videa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.